Twesigye John obubinji barukumanya nkatatu nuwe yagurize motoka ekike kya Hama ari kugiguza Patrick Kagumire oremiro mu cyapa. Bwanyuma yo kwehindukano kubaho Twesigye ahungiro mu koti konka Kagumire nyakitabarizibwa ayangire kurebekaho omisho go muramuzi. Kagumire Patrick akizaduka yanje nguzo mpira yansaba kumuguza motoka yanje ekika kya Hama. Namujyange mutwe yanje tinkujiguza yajyangwa nakushaba muze motoka akuba ngiye mbakuru batahi banje ine motoka zebeyi niwende kufuga Subaru so chance waza so nani kusaba mutabano wanje nguza motoka ya weji najikunda namujyante motoka ninjiguza milioni 15 najyangwa sedezo ni nyingi niza kuha milioni 10 kuya heze yaje tukonka milioni 10 yezo tinzini niza kuhamu koroti 2 nechweka 5 ari 10 5 ari 10 nawe ni 5 ari 10 then twichirizana koroti yezo twazibaramu milioni nkaga ni 2 yada kayampa motoka Subaru twagiba milioni 3 nasigara ni mbanza milioni 5. Emotoka ekike kya Hama Twesigye yagurize Kagumire ekabeine namba za South Africa kandi akamugerangu abanza ziheho abone kurugo mu cyapa. Ogu nashobora ngweki no yachikozire Kagumire akanga kutomukona habipapura kurugo mu cyapa. Yanje ngo mutabano wanje taraho buzibu yowe chinkfa no kwihe motoka ejo amazi omunamba ya South Africa ugiteche umuya Uganda nachikora najitama kunaji muretire najimuha namugirango nisayiningire amataka ganje gariko mbiyapa ya yanga. Twesigye kuyarebere byamushobaho akazo wa RDC owamuhabwire kuzo mukoti bitu kitabarizibwa tarebikireho omukoti nuko mushango gukugongezayo okwisiya 2008 ebyo kwezi kw'ikumi omwaka ogu ubwa hati ayanje kunyo mu cyapa kuba sport kuga petrol station iriya kwika hansi zyo mu cyapa kimwe so kuna reset transfers ansainingire murugo mu cyapa cye yayanga yagumana yabuzabuza buri nko musanga ndazi muhavu ndindaho mpaka esahe gitakanyihaga mu cyapa cye. Twashikira Patrick Kagumire orukugambwaho kubaremire omucyapa kandi yatugirango Twesigye abanza temotokeji omazina ga company eya Kagumire na bwanyuma abone kurugo mu cyapa. Ndazana n'ijambo ko kwari leta namba y'imotoka go mazina ganje nanye n'gwendo musayiningire na wasayiningire imotoka go mazina hakimu basha kumusayiningire kandi we imotoka go mazina. Twesigye John nagirango company eyikagumire arikugambaho ekakingwa ahabwo butaha mushoro twahikire kuri ya twashanga ngo company yeyi registered in URSB basanga ngo company ye tele exempted tene exemption certificate namutera namujyana muzayi Kagumire company yawe tele exempted so tekabasa kuza amazina gawe ningaga company akuba company yawe tene exemption certificate. Amakuraga gashakwa Ruth Nwamanya ahabwa TV West.